I'm here in Ensenada at Iglesia Bautista de Dios es Amor con el Pastor Jesus Vera, and we've delivered some computers from the Jesus Geeks at the Rock Church in San Diego. Y Jesús, ¿qué van a hacer con esas tres computadoras? Primero, gracias por las computadoras. Las vamos a utilizar con algunos jóvenes de nuestra iglesia que no tienen computadora entre ellos. Vamos a detectar quiénes son y se las vamos a entregar tal y como están, ¿verdad? Okay. Y si hay una posibilidad a recibir más, ¿qué podemos hacer aquí para ayudar su obra? Podemos tenerlas en este centro de jóvenes que se está planeando para poder tener aquí un centro de cómputo donde los jóvenes puedan venir, puedan estudiar, puedan hacer sus propias tareas. Es algo que nos gustaría tener aquí. Okay, and in case you didn't get that, what we do with that second run is we would set them up here in the youth center so that the students would have a place where they can come, get online, do their homework, do their school projects, whatever it is that they need to get done, so they don't have to go out, pay to use an internet cafe, spend that time way away from home. They'd be coming here to the church instead. You guys are Jesus Geeks. That'd be a huge help to Adventures in Life and Dios es Amor and our ministries here in Ensenada, Mexico. But thank you so much for helping support us with these computers here for Jesus, His church, His people, and our ministries here in Mexico. Thank you. Thank you.